Kulai pi berok pejor ke bejos natanan ban sengam ki kubah sport haga dengan channel. Haga jingila ka jong keduran kop ke ba menin hapa dengan ke Shillong lejong Persha ke North East United. Ke North East United kelejop daar lewe kol da ke jingla o Algeria ban tep kol dang ke menit ke besan. Ke jingila ka ke long ke ba internet ba bat ke ba penhun ke riu each football ke ba wan ban saki ya kan ke jingi kun. Haga ni ke jingi kun kirang ele ka ke Shillong lejong kila peni ya ke sap ke ba kidan bat kila yo katu kat ni kalad ban shoot syakul ke North East United. Henry ke jing tebit ukul jongka ulala belai na ke jing syatep. Henry hakamit ke beberapa way ufiko lala ban penyakai ia ke kol damar lewe kol. Henry wat tang hapedeng ke jingile kemen kampat kun ke North East United kelala ban tambiang syakmat yang bau Aladin Arjarye hakamit ke beberapa lay ban yo kurusndan ya ke lay point. Tu perlong mentang ini pej kumno ke Shillong lejong kala ban yo rung syaka round ke beberapa batip ke quarter final. Bat susu haba pai ke Shillong lejong kadang dan bahakalat ban yo rung syaka round ko bapra namar karhado menta kayo andriu point dak batabro hadu shipeu kol naki lightly chingela kai kat ba ka syatep bat tang arkol ka kol different jang Shillong lejong kadan fra bat ali menta ngini pet ke ed ki club ki bayo he point ki babat hakerdan ka baat namar kumbangila tim ki club ki babat hakerdan ka benengkong kini rung ba syaka round ko bapra kat ba onsa bat saar teli banjin yaki babat hakerdan kepaar. Kelat kalong ko beduna yaki klub ki babat hakerdan kepaar namar onje tang arteli na pedeng nriu teli ki klub. Tiali menta ngini pe yaki wei ki grup ki aide ki klub ki bayakne ban yo rung syakerdan kepara lada ki bat hakerdan kepaar. Teperla kabangi pai sya ke grup E. Nila menong ba ke Imami East Bengal dari ke balai yo rung syakaraun kepara walada dangsa sekawai ki jingila kai. Namarkan ya kun Persha ya ke Indian Air Force kat ba ke Indian Air Force naki arteli ki jingila kai kadang yo tang ship point wala da ke job ya ke Imami East Bengal ro kamut kan yo tang South Point. Henry haba pai pat ke Imami East Bengal pat ke yo pai ke cool different ro dan riu kanam dari Kamdan Jakasho ko bat hak dan kabar baladang i compare pedang kanam dari ke bayo riu point bat ke Shillong lejong ro riu point ke Shillong lejong katam dasan ya kanam dari ha ke cool different. Ti perlah ke pai pat ke grup B ke ba ngi kimilinti badai nang ke grup dan arteli ki club ban yo rung sekarang ke pra. Kamu kata keladan bahaka chance ya ke Diamond Harbour beliau lupa riu point rengkat pra ke cool different kani kelayar kan lupa vat ke Shillong lejong Henry lada kani ke rung ke Shillong lejong ro kadang dan kalan amar dan kam arteli dilada ke job ya kemahan bekan sukin do kadang dan kalan nang baleng ba ke cool different kemahan bekan katam ya ke nam dari jika jingila kai kat ke bejob apa deng ke Diamond Harbour Persha ya kemahan bekan subukin shibit on pentikna ba apa deng kine Henry ha ke jingpet jonga dei na ke grup B bat ke grup E bagi Shillong lejong kadan andan arteli ki club ban yo rung syaka round ke bapra ladangi pai pat ke grup C ke Jamshedpur FC dei ke belarung lupa sya quarter final hadin buka yo kendai point na barok lai teli ki jingila kai baladep Henry ladangi pej ya ke Indian Army kepada arteli jingla kai ke yo lai point balada ke job ya ke ladak ke jingla kai ke pakado kan yo riu point Henry ke cool different pat kadang dan zero kamut nang neiro om dan jingkermen ban yo rung sya ke raut bapra ya ke klub ko bat hakerdan ke baat teperla ke bapaj ke grup D kandan ke jing arten kendiat namar nang ne ki klub bade banya lekai de namar arbat kebodolan kadang dep tang kawai Henry lada ke Punjab FC shibit lada ke la ban pedrem ya kebodolan kamut ke Shillong lejong kaladon hi kalat ban yo rung syaka round ke bapra mar ke jing artetin nang ne yo lesi kendan arteli ki club ke bayo nyau point Henry ladangi page ke cool different tam shibon ke Shillong lejong dengan ngej pilas nyau tho tat hado malaya kendo ke wai pat ke video kublai shibona